Nećete vjerovati, evo 80. u Zagrebu ugošću jednog od naših, po meni, najkreativnijih autora, rockera, sad da ne nabrajam puno toga, našeg Jasenka Houru koji je usrećio mnoge generacije. Ja sad pričam pogotovo o ovoj našoj generaciji gdje su to bili idoli od crno-bijelog svijeta. Ne bih htio preskočiti ni ovaj vaš prvi album koji je po meni toliko jak i kreativni bio, nažalost zabranjeni album o kojem pričamo tamo 78. ako me još sjećanje služi. Ma nije on bio zabranjen, on je bio, govorim, zabranjen, ono tako. Ima tu neke kontroverze koji ljudi... Ja sam još bil klinac, pa onda ne znam točno, evo, sad da neku mistifikaciju maknemo s tog albuma. Nije on bio zabranjen, on je bio u tom trenutku mu je stavljena kao, znaš, ono da košta više. Nego drugi album je to bio kao nekoj naljepnici, oni su stavili Šund, i on ti stavi kao veću cijenu albuma da mu spriječi prodaju, zapravo napravi kontraproduktivan. Znaš, nije to takav novac da klinci nisu, govorim, i naša generacija se ne bi skupila ako želi imati naš nekakav album, tako da napravi samo još bolju reklamu, to je trebao sam ja sam napisati. Šta ja znam, cijeli moj put nekakvog odrastanja je uvijek bio sa škvadrom. Mi smo uvijek nekako naučili da se družimo zajedno, smo i zajedno obično bili jači. Od kad smo krenuli u grad na ples i tako dalje, to je uvijek to bila škvadra. Tako da, naprosto, zajedništvo je nekako obilježje tog cijelog mog djetinjstva opet. Kad ne sviram, obično sam uz večki ili u Kavkazonu, pijem kavu i ovako hladim glavu ili odlazim na utakmice. A šta slušam? Po posljednje vrijeme slušam samo dvije stvari, to su ovako Springsteen i U2. Pa gitaru nije lako naučiti svirati, ja ju ni ne znam svirati, ali trudim se da savladam bar ove osnovne akorde. Vjerovatno ću uspjeti, ja vjerujem da se nadam da ću uspjeti ove osnove kroz jedno 5 godina, a dalje ćemo vidjeti. Sve lako kad si mlad, lakše okrećeš leđa sreći, baš ti briga s kim ćeš leći, krvi suze mogu teći, sve baš lako, krvi suze mogu teći, sve baš lako, krvi suze mogu teći, krvi suze mogu teći, krvi suze mogu teći, krvi suze mogu teći, krvi suze mogu teći. Koliko dugo ste snimali taj album? To je baš prvi album? Vrlo kratko. Mi ga jesmo jesmo se mi uvježbavali, ali tada smo mi dobili, za prvi ugovor, ja mislim smo dobili 32 sata, dakle za snimanje, i 4 sata za mastering i postprodukciju, govorim, to je dakle to je 36 sati za taj album snimljen, tako da. A gdje, koja je kuća Suzi je to radila? Na kraju zašao za Suzi, da. I dakle u tim, koliko si, dakle šta je to značilo, znaš šta je 32 sata, to još... 32 sata to nije dovoljno ni za otpjevati pošteno, ma mislim, znaš, u jednom danu uštimaš instrumente, u drugom danu sve odsnimiš, sve pjesme, u trećem danu miksaš i to je to, mislim, nema tu više velikih ali govorim, daš mi zaboravimo, s jedne strane bila su i takva vremena u kojima se drugačije pristupalo u snimanju, mislim, pazi, već na drugoj ploči mi smo već imali 100 i nešto sati, govorim, koje smo mogli raditi, ali deka diskografije danas je bila došao sam ja i do 800 sati, ne znam koliko, s vremena na vrijeme, kad bi se nije dalo raditi, već kad si imao, pa nikad ti novac od rock'n'rolla i nije bio potreban za
A mora toliko za zlatne pipe, nego više da možeš raditi to ovako. Ma da, mene intrigira stalno taj prvi album. Koliko ste dugo svirali zajedno prije nego što ste uopće imali materijala za cijelog napraviti? Dakle, možda je malo predaleko. Ne, tako se vrlo dobro, mislim, ti neke elemente iz svog života vrlo dobro pamtiš. 77. u tom nastajanju, dakle, mi smo, Filko i ja, kad smo počeli osnivati band, mi smo imali dvije pjesme, zapravo dvije pjesme televizije smo imali još nešto. A kako su ovi dolazili, tako su mi, dakle, izdali jedan singl, pa drugi singl i počeli, dakle, u tom, jer naravno tebi trebati, ne možeš ni izaći sa 3 pjesme, ne možeš objektivno odsvirati, osim pojaviti se kao gost. Eventualno single neki. Govori, taj single smo napravili, ali to ti je još uvijek malo za koncertnu aktivnost. Tako da smo 78. i kraj 78. na 9. složili, govorim, načelno taj materijal. Meni je žao, jer sam igrom slučaja bio kasnije kod Škarice, pošto je bilo u Croatia Recordsu vrlo dugo, tada je bio Jugotonu, je bila dugo taj demo tape koji je radio, mi smo ga napravili u garaži i radio ga je Vedran Božić. Dakle, u nekakvim, po meni, dakle, boljim uvjetima nego smo imali tad boljim uvjetima smo na drugačiji način snimali, imali smo taj materijal već završen, a onda smo ga morali još jedan put ponoviti u studiju. I sve ok, jedino je zadnja pjesma koja je nastala u tom ciklu, se sjećam, je zapravo Sretno dijete. Ona je nastala zapravo na stepenicama od studija. Znaš, morao sam jedna pjesma, je bila tu upitna i tu smo imali jedan mali problem, jer je jedan član odlazio iz grupe, jer je bio prohodan. Kao gitarista, Brkić je dolazio na njegovo mjesto, pa sad Brko svirao tek toliko da bude na albumu, govorim, da imaš taj nekakav premoštenje, 2 pjesme, 3, Zoki svirao, tako da, onako, ali okej, sve smo mi to izgurali. Ma ti bi svirao, govorim, ti bi svirao sve drugo, a to ti na kraju tak zvuči, kak ti zvuči, a toliko znaš. Znaš, ali ti kad gledaš iz današnje perspektive koliko je ta punk scena, inače svjetska, trajala, ona je vrlo kratko, ali je bila intenzivna, toliko intenzivna da do dan danas traje nekakve... Peglali su svi strane i bila je, znaš, to je kao i u ostalim umjetničkim, mada ne pretendira baš specijalno na umjetnost, ali u tim umjetničkim pravcima koji se nađu, onda se nađu ti pravci u kojima se u jednom trenutku poklopi, govorim da bi i puno ljudi koji su sa strane vole nešto, sudjelovali bi, a ne znaju na koji način. Znači, ja i ti bi igrali nogomet možda malo više, ali i Liga je prvaka. Mislim, sad, znaš, kako da te svoje teže da bi malo mi haklali, gdje bi mi to nekako, znaš, kad bi se pokrenula nekakva liga, ne znam, možda neznanja, možda bi ja i ti mogli sudjelovati. Recimo na golmanu su 130 kila. Ma nije bitno, sve je u redu, ali, znaš, kao vržljas napadač bi, recimo, mogao. Sudjelovali bi nekako ljudi i u glazbi, ljudi vrlo, tipa glazba je veliki pokretač u životu, rado sudjeluju, klinci rado u tome, naravno, pa mislim, nije samo u tome, u svim videima vidiš umjetnosti i da uvijek je isto. Gledam sad zadnji film, gledam nešto Sinatrin početak, pa ti vidiš da je uvijek taj show biznis išao na iste varijante sa tim mladim ljudima koji vodi oko ili traže zvijezdu, oni očito traže od 20 i ne znam koje godine po Americi, u drugim medijima, onda su išli preko radija, pa su kasnije digli na druge, tako da je uvijek taj show biznis ima tu čarobnu nekakvu formulu. Ko je od vas čitao Alan Forda, odnosno jeste svi čitali tog Alan Forda? Kako ste došli na da je Prljavo kazalište? Ma mi jesmo svi bili, govorim, ja mislim da je cijela generacija naša bila Alan Fordovski. Naš Alan Fordovski, bilo je tu... Brixi koji je bilo... Bilo je tu, govorim, još tu par stripova koji smo mi tradicionalno vrtili između sebe. Svi smo mi to... Se sjećaš momenta kak je nastalo ime? Mi jesmo došli, skupljali smo se, to ti je bio naš obično kad ništa ne rade 2 birtije, to je bio kad je Dan Republike 29.11. i onda radi 2 birtije, u Dubrovju smo se dogovorili, ajde da sad, konačno tu smo se formirali, 5 jesmo, ali treba bendu dati, bendu treba već se bend počeo nešto malo profilirati, kuda bi, ali i treba mu dati ime. I sad su se donijela ta 2 imena. Jedan je taj trenutak iz Broadwaya,
iz tog stripa, da. Iz tog stripa i daš još jedno ime i u tom, mada ja dan danas, ja sam to i rekao, mi neke odluke u ovom bendu ne znamo. Čak ja mislim da je teško i s vremenom pitat, jer je prošlo vremena. Prvo je glasanje kod toga, ko je glasao kako, za koje. Nismo se nikad pitali. A koje je bilo drugo ime? Zarazne bolesti. Zarazne bolesti, da. I nikada se nismo pitali ko je za šta glasao. Da. Tako da je slično je bilo i kod Bogovićevog drugog istupa iz benda, govorim, nije se znalo i dan danas se ne zna kako je glasanje, šta je glasanje donalo, da li da on dalje ostaje, u kojim uvjetima, jer ja tada nisam bio, moj glas ne bi ništa značio, dakle, ali pošto je on isto demonstrativno izašao, mi nikada, niti je on pokretao to pitanje, niti sam ja, niti bilo ko, jer je to nisu stvari koje možda je bolje da i ne znamo ko je kako glasao. Znači, ko je okosnica, prava okosnica benda? Ti, Filiš? U početku Filko i ja. Znači vas dvojica ste... Da, s time da sam ja sa Zokom svirao prije i sa Zokom sam odrasao, međutim Zok je bio sa njima u bendu. Svetko je bio s njima u bendu, ja sam bio kako se zove, mi smo bili nerazdvojeni, mi smo svirali, ali ja nisam nikako mogao spojiti to što oni sviraju s onim ono što ja, na čemu sam ja. Ne zato što, ma nije to, naprosto, oni su krenuli već svirat. Kad kreneš svirat, repertoar sviranja i zahtjeva publike je potpuno nešto drugo kod mladog benda nego mene koji ne mogu to sa strane gledati, kao u politici, znaš, mogu, ako nisam ni u jednoj stranci, mogu jebat koga god doću, jer je bilo samo poziciju, ali kad ti moraš prenijeti na sebe, onda shvatiš da kasnije sviraš i pol tog repertoara koji su i ovdje svirali, tako da nisu to, pa i naša mladenačka krv je potpuno drugačija, znaš, onda nam je tekla stvarno ozbiljna krv, sad je malo više juha, jebi ga, nije to je godine. Ma to naravno, pa to je tako. I djeca naša i žene. Bili smo vi vruće krvi, i to je, znaš, nije to, uvjeravanja su bila potpuno drugačija i probe nego danas. Da. A čuj, imaš uvijek tih ploča koji su na kraju bili bestseller, znaš, Crno-bijeli svijet je već bestseller. Ne. Pa je već bestseller. Jel? Ma i on ti govori sve, on ima 3-4 hita i svako zna, i mi kad govorimo o bestselleru, svako zna o čemu je riječ. A imaš ti, govorim ti koji su, na primjer, ti neparni, ih ja zovem, Prvi, pa Heroj, pa oni koji su stalno pomicali bend u nekakvom dijelu, pomicali ga da se upušta u neke stvari koje se inače baš i ne bi govorim, i okolnosti su to sigurno napravile, ne bi se vjerojatno upustili, ali su bile okolnosti takve da smo morali. Ali su doneli nekakav jedan dio koji možda drugima je nepoznat u bendovima. Postoje bendovi u kojima imaš, jer to je došlo iz doba Dugbeta, iz Bregovića, u kojem jedan je neprikosnoveni gazda. Međutim, neprikosnoveni gazda u trenutku kad ga ostaviš na bini samoga, on nije zabavljač. On je menadžer, on je sve, ali on ne može preuzeti. Međutim, kazalište je isprofiliralo kroz sa Bogovićevim nepojavljivanjem, pa ja moram, hoćeš ili neće, me natjeralo da postavim i sam, da počne pjevati ono od čega svi gitaristi govori i kompozitori bježe, da se mogu sakriti, tako da Bože, naš pjevaču, svi ovi drugi pobjegnu, pjevač uvijek, kad su mladi bendovi, dobro, on uđe prvu slavu. Uče prve cure, ono uzme sve ovo prvo nama i to ga mi uvijek pjevača najviše mrzeš, ali nikada ne stvoriš u show biznisu, dakle dvojicu ili trojicu koji su, mi smo imali u jednom trenutku Bogovića praktično istureno kao pjevača, Bodalica i znate da sam ja mogu govorim, tu još biti treća ta poveznica između njih, ako ne do Bog da je ovaj pao unese, znaš da je pijan pa mogu i ja, znaš, to je taj element, ti si vidio da se kod naših najvećih bendova mi nismo ako ne do dragi Bog da se nešto dogodi, mislim možda ima i u svijetu i to, ne do dragi Bog da se nešto dogodi, da niko ne može se primiti mikrofona i reći oprostite jer show biznis kod nas nije radio od ljudi koji su pjevači da su i zabavljači, oni su vrlo rijetki. U prvom nastanku kazališta u razgovoru između Zoka i mene u tom trenutku je bilo
i Darovi Frka je bilo da praktično ja ostajem unutra kao pjevač, a da oni zatvore taj dio, govorim ovaj. Jer se tu nikad se nije moglo, sad ćeš tu, uvijek u bendovima bilo najteže se dogovoriti ko će svirati solo gitaru, ako ovu drugu. Znaš, egomanijački trik je vrlo opasan. Ali, međutim, znaš, postoje pjevači, a ja cijeli novi val, ja ti više te sve ljude kao Juru Stjublića, Johnija, ja njih tretiram kao šansonjere. Oni nisu pjevači po vokaciji, bili kao daleko od toga ko ni ja. Mi govorim, ti pjesmu koju si čuo odaze kad ideš skinut i skinuo je ti i probaju svirat, to neće biti nikada to. To je nemoguće. Mislim, govorim. Pa koji heroj koji ti otpjevaš, a to ne mreš to ti govorim, to je ali svi ti, niko od njih nije sposoban otpjevati, karikiram ti, imamo mi tu pjevače ko Bodalec, to su pjevači, ti njemu pustiš treba odsvirat, karikiram ti, ko Dudi, pokora me, šta treba, Stand by me, hoćeš li, daš, koji god hit ti hoćeš, oni će ga otpjevati. Oni su pjevači po vokaciji, a mi smo šansonjeri, znaš, ja to uvijek zajedno da smo ostali još jedini šansonjeri, Zrinko Tutić i ja. Evo na kraju, htio bi se zahvaliti mom idolu, neću uopće tu sad se neke upucavati, ali to su činjenice. Mom idolu moje mladosti s kojima sam odrasao, s tim pločama u Nami sam kupoval pod rukom i ovo. Ja bih ga zamolio da pozdravi 80. u Zagrebu, mi smo Facebook grupa koje se baziramo na toj našoj priči tog starog rock'n'rolla, novog vala, tih nekakvih sjećanja, ne nikakvih titoističkih ili nekakvih političkih, nego čisto onog Zagreba, jednog zdravog Zagreba koje ono vrijeme, pa nije ni sad možda bolesniji, ali možda smo mi stari pa smo nervozniji, ali onog Zagreba kojeg se sjećamo bez nekakve fige u džepu, gdje smo išli jako napred i gdje smo se dobro zabavljali, nije bilo možda toliko ni pozicije u Zagrebu kao danas, ali je bilo jedno, ja mislim, normalnije vrijeme, nije bilo samo tipkanje i Pa ja pozdravljam u ime cijelog prvog kazališta, moje ime je Jasen Kohora, ja pozdravljam u ime cijelog prvog kazališta, 80. u Zagrebu, ali daš, o svemu tome mi imamo samo jedan, govorim, taj dio, naravno da niko od nas nije ne plaće govorim sad za nekakvim stvarima koje si ti sam nabrojao, nego za jednim dijelom koji je, kad kasnije sumiraš u životu, je da nijedna od ovih kuća ovdje nije izgrađena zbog toga jer ga je izgradila, ne znam, Kamgrad, Ingrad, nego su se ljudi nalazili na miješalici da bi sagradili svoje kuće. Jak nisi došao, ne do ti mila majka da nisi došao. Znači, drugačije smo participirali svoje uloge i svoja prijateljstva i ono što je bilo, to mi govorimo o tome prema čemu smo mi nekako, nekako se osjećamo, da smo izgubili taj nit koji, da li je to humanizam, šta je to humanizam, da li je to ljudskost, da li je to pomoć, šta je to, ja vjerovatno sve ovo o čemu govorim, ali o tome, to je ono što mi uvijek kroz glavu prolazi, da je sve ovo što je nastalo, je praktično nastalo na nekakvoj želji da se govori, da se pomogne, da se ipak nešto napravi i tako dalje. Ne bi ulazio u dublju analizu, jer ona bi bila, znaš, ko u Otvorenom, trajalo bi ona godinu dana. Naša scena bila tog trenutka najbliže svjetskoj sceni. Dakle, ono što se sviralo, da sam bio u Parizu, išao Piku Stančiću kao producentu našem u posjetu i gledao sam Lenu Lović na večer i nešto s K scene i Lenu Lović i došao sam u Zagreb. Kad se ja vratio u Zagreb, par dana naravno iza tog koncerta, ona je već bila u Rundi, bila u Zagrebu u Domu sportova, samo sam prešao u Dom sportova još jedan put gledat, sad ćeš, gledao sam, dakle, mislim da sam u toj seriji čak gledao par koncerata, da sam gledao Klasik Nouveau, ovako nešto, ti par koji sam gledao tog trenutka vani, pa i gledam i ovdje, znaš, tako da smo mi bili i svirali smo na taj način, znaš, što se u tom trenutku dogodilo. Na primjer, već u repu, R&B-u, već tu smo kasnili godinama, mada mi imamo vrlo talentiranih tih dečaka, kuši, djevojča, a sad u zadnje vrijeme smo počeli jako zaostajati. Ne znam, ni sam ne mogu više izdefinirati zašto.
Zašto zaostajemo? Jer cijelo okruženje, čak i toga što govorimo okolo, koje nas obroje, to su danas druge države, sve naše bivše republike su danas druge države, to je najnormalnije. Ali svi oni imaju praktično već pomalo jače scenu nego što imamo mi. I to je ono što me cijelo vrijeme, naš bi stavljao upitnik na glavi, gdje grešimo, što radimo krivo u showbizu, šta radimo, stvarno mi je momentalno naš Znači, evo, za kraj samo još rečenica, nova ploča se sprema, jel? Pripremate nešto, pripremate neko iznenađenje, Ti si nas tu ulovio, ne? Da, evo, u ime 80-ih i u moje ime želim vam puno još dobrih ploča, puno zdravlja vama i familijama, puno ovakvih druženja, dobrih koncerata i da nas još dugo razveseljavate sa svojim krasnim pjesmama i krasnom muzikom koju stvarate. Prijatelj, tebi puno hvala, međutim, znaš, uvijek ti kad radiš ovako materijal, sad mi tu sjedim, ovo je najljepši dio. Govorim za mene koji stvarno snima. Onog trenutka kad izađeš odavde, odeš do studija, još i to, i zadnju noć koju u studiju se nasloniš, pustiš ti pjesme i onda ti znaš kad si to završio, to postoji sad, kreće nekim drugim tokovima, ide u dućan, tog trenutka ti se ja polagano povlačim i onda se opet vratimo ovdje, već snažemo set listu za turneju, i tako život ide, da naprosto ide dalje. Što ćemo sad napraviti? Vjeruj mi, nemoj me ni pitati kad završimo odmah, nego za jedno 5 godina, jer nikad ne znaš što te kad radiš novu ploču i novi materijal, ti uvijek, to se objašnjavaju na televiziji, to kad se ošišaš. Pa se nije znaš prvo vrijeme, je se glupo ošišao, ti to dobro stoji ili ne, ali globalno, puno je karijere iza kazališta. Kak ne, 40 puno je karijere, teško je da mi možemo bitno mijenjati svoje živote i nešto bitno raditi. Mislim da to od nas niko ne očekuje, s time da je narastao jedan kriterij kod nas, da mi ne bi htjeli na nikoji način danas više pokvariti ovo što si napravio. To sigurno neće. I sad paziš, neki puta si čak si misliš, nego šta, nisam tražio tebe da ti kad radiš ploču, da ti i materijal da ti daš od sebe apsolutno sve do krajnje granice, pa bilo, jer ti ne znaš što radiš, ti moraš dati sve od sebe i to je to. A sad ćemo vidjeti na kraju šta će biti. Mm-hmm.